Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saper ya? Bula Pak, matinggal. Oh kaki cong. Engki, ketina apa kabar Pak saya Ki? Alhamdulillah beres nak. Beda apa? Punten Pak, bula geng kerong. Oh dua apa? Saya geng pesen kaki lah tak ada jiang. Engki Pak, eka bayar kas pondok. Ada remah. Yelah, kemarin bingkok lagi remna ke ATM. Kau ajar pak gongku ngiding ya? Engki Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dar madul, mun matinggal na. Sekali ini phone, langsung cair cah. Makanya transfer mat. Berarti tak kirim nasi. Ya mun kaki dul, Pak, karo pegan na nasi malolo. Mun matinggal dari dul, tak mana kirim nasi cah. Canak kana setia ruah. Kirim norek, langsung TF. Apa jimat? Ya transfer dul. Isa po orang nang ko benikeng perocak ya. Tak mun kake, ikirim nasi. Ki petok ji nasi. Tak kok yang pungi kanca mana. Yo, tak meloki ya beri munda iya. Aku tenang dul. Marin bila lah masuk pesen, langsung nyari nasi si paling nyaman. Ya lama kah? Sana apa tat? Nemel bu. Ki. Kelangkong Stan. King. Kalau apa din? Tak ada bun. Tinggal karogel nganggal ria. Menurut kamu yuk? Dem bun. Ke ATM, transfer PC ke tangan anak yuk. Mai bun. Kaki demam din. Ya norak bun. Arane lah kan di luar gorengan tos. Panas bun. Mun di dalam beda asin acel lah. Bayo. Akan entok kaki dia. Enggak bun. Ya pas apa sih kentong beli kakek? Ni pas curiga ka angko aki bun. Ciwa luar banyak orang. Abu ATM di ruangan tertutup din. Mun ketok dari luar tak kira bau kado dulu. Yo keng setel na asin ngara setel becang bun. Duh lalo tak karuano. Mun satia kakek tahu rasanya nyium bontang kentok bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek cong. Engki Pak. Berapa? Oh bengal sobung Pak. Abu. Mak pacik terapas sih kakek cong. Cok bener eneru saya kirim ya alam kita kiriman pole. Lagi nyoton mata besena yuk. Ki lo di pondok Pak biaya raja. Kepiye apa bi kakek? SPP kita majer Pak. Gila. Kemarin sore bingko pasien tarna sekali ke pondok. Engki Pak ampon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjenengan iki? Engki. Ngereng. Ngereng nyetor lagi, Pak. Engki.
Ngereng nggak ya, Pak? Thank you, Ustaz. Beda pun apa, Pak? Ustaz, kau lu terus ngirim anak foto. Mat tinggal. Oh, Engki. Makin Ki panggil Ki, Pak? Ampun, Ustaz. Engki. Ki Sanika. Estona kau lu terus tanya, Ustaz. Akhir-akhir makin nak foto kau le mat tinggal panika. Sering minta kiriman. Kalaban alasan keangkui pembiayaan pondok pesantren. Mulai dari SPP sampai engkas pondok. Benumina tak sakoni Ustaz. 4 hari sita pongkor kaulah nyara kiriman kalaban obeng 5 juta. Cepon eke bekas pondok pesantren. Bener siapa nih Ustaz? Neng Darul Hikmah Adin to, Pak. Santri Kak Ihsan tidak dibebankan kalaban pembiayaan. Pon apa sih keputo, pon tu Kak Adin to siap ebedenin. Langkung saya pancen dengan periksanin dek putrana. Takut kebaik kebutuhan lain di luar pesantren. Aduh. Payahungku mat tinggal juga na. Makin Ki panggil mat tinggal Ki, Pak. Thank you, Ustaz. Thank you. Kecil. Gi. Hot. Gi. Hot. Sikap. Ongkong. Persiapan pukulan. 1 kali hitungan, 1 kali pukulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Persiapan tangkis pukul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai lagi, Pak. Iya kok gila lah. Lura. Engkau mimpi cokot cobi kaki cowok. Maksudnya apa, Pak? Jadi nyaleng. Nyukuh tak tahu kok ya. Untuk Darul Hikmah ya gratis, Cong. Tak ada pembiayaan apa-apa. Kaki mi pacek kerpes minta kiriman. Alasan ike kasih ke SPP. Ike boya apa pesen bi kakek? Jawab ike boya apa? Punten, Pak. Hus, makatera. Makatera. Engkau mungkin pesen tak eman, Cong. Kurang kaki ni ada jorong, engkau siap. Saya kata kok engkau dia tolana pondok, Cong. Pondok Darul Hikmah dia pondok raja nak. Cek lah dan bedenaki bi kakek. Siapa orang apa? Saya ngale. Kakek bingkoi pemondok yang malah tadi orang segina, Cong.
Mun kakek pakun akalai ngaji ya. Saya nggak tahu lebar kana pondok. Santri mun tahu lebar barokah, baik barokah na pondok atau barokah na guru. Oh din tak kira nemu jalan pada. Bisa balik ke pondok tu le. Iya. Ngereng dek orangnya pak. Thank you Ustaz. Kalau Mas Rakin nak foto Ustaz. Mana bi melanggar pondok pesantren. Cek ki oman. Papa peltang male tak toman Ustaz. Oh engki pak. Tinggal jago beter pak. Pokok mah tinggal gelem pernah pondok. Ekelaten Nabi bulan sadang kanca selain. Pondok Darul Hikmah Kak Dinto ana beureureun santri pak. Bade senakan, bade rajin, ki bade soki. Juga bade berasal dari keluarga miskin. Cuma latar belakang Kak Dinto tak penting. Si utama Kak Dinto pangateronna. Mangkan ada Darul Hikmah Kak Dinto tidak membebankan santri dari pembiayaan. Ken malah fokus dia pelajaran apa? Thank you Ustaz. Ki pokon boleh cek matoron Ustaz. Mat tinggal nih ke dari compok king lakar lain hakasa. Tak kening bele cakale. Tak kok pagi pakun kuline ki baka pondok Ustaz. Engki pak, engki.